Awuzoyikhipha ababenzo abamzondayo babona ukuthi imene olala endaweni enjangibonisa ngiyaphupha yini ngoba phela uyakoneta usulala endaweni nje usunemali manje imali yami kanti iza nemali yami ngiyachaza mina angisaka angizile mina ukuzolala la axhaphazwana phela uzolala athi cleaner usekanti wakho la bengithi uzolala bese sixabaze mangokhala abe sixabana abasebancane bacela usayine la ngakho zivele rumekho isirek ngale ngoba ubusubhokhile sicela usayine njengamanje singasothengile ngiyaphuza mana iroom kaba awuqoqa athozobukhira umali uzabona imali wena hayi ngiyalapha mina umsanganele imali angikwazi mina ngizofaka isivila uzofuna umsebenzi la ngizofaka isivila bese ngisho lokho la ngiyafuna isikhathi ngizokhathi la hayi kodwa la phezulu mina American kodwa imali yakhe kumele ugcine kumele imali yakhe ngiyifuna phela ngoba kuzoqashwa ke mana wena kade ngiza la mina ngidlule ngakwakho ngabuza unkosikazi wakho ukuthi ukuphi ngoba ngivela ukuthi yabonke ngingadluli ngakwakho kanti khona ngicashele kwathiwa wena usemsebenzini phela uyadododisa njani ufuna nini la awuyindoda njani hayi yona umsebenzi ubani osisengibone ngena lo ufuna uyazi ngakho la akaza uyazi ngakho ukuthi akazi wayithatha ngaleyo ndlela akazi phela Semnandi-ke manje uthini-ke indaba ehotela yokulala ngoba hayi khuleka ungasayikhokha la sikwethu waseyikhokha la mali yakho ayikhokha kodwa la wayihambise la ndaba ekhaya ngoba hey ngaphela umuzi phela ngaphela umuzi ngiyakuyaye wewe mfana ngingasayikhokhi yonke awusayikhokha yonke ngoba sikhuleka kodwa nawe-ke awuyihambise ekhaya ngicela ukuthi umuntu omuntu esikhathi ufuna nginike la ungasanginiki nginike iroom ebiza kunawo wonke phela isemzansi lana amaroom akhona affordable la usayineke lapha bhuti wami-ke yes nato nakhiwa enjoy yabo lokho uqasha hayi kodwa nawe kodwa hayi uzolimaza kakhulu manje bengicela kodwa nawe yele ukuthi ayishayina ukublackmaila nawe yale nto ukuthi hayi ugcine ngampela hayi ungaphila hey kodwa usemapheni phi ungikoleta imali engaka ungikoleta 2000 le ndoda ohlenayo mina ngizizona hayi ndoda lethi imali yami ngeke erumini lapho awu lethi imali usebenzisa le feedback uyazi nje capital 10000 umuntu uhlenga pheni phi ukhokhe mina futhi hayi letha baba kodwa ungenza nje uzongitransfer oh hayi awunaso ndoda umngani wakho ungashonisa ngamzaba usuke ndiyamanje balinze ngikhiphile bese ngikhiphile abanye ngizokubona mngani wami kodwa ungenza nje mngani Awume bengiyapla. Ungenza bani.
aqinisile ukuthi isikhazi baningi ufuna iy'kweleti noma kokhela imali engazazi ngapha nonkosikazi ngizokuphamela nkosikazi ukuthi bangikhulumile isikhazi baningi vele manje Subscribe to our channel.